sana, asante, nimeshukuru. Na tuketi, nashukuru sana. Mama Charity na watoto wako na wajukuu na familia nzima ya marehemu rafiki wetu Daniel Karaba, my Lord Bishop na clergy yote ambaye mmekuwa hapa na meandaa ibada ambaye ya kumsindikiza mwenzetu, viongozi wote ambao mmetoka sehemu mbalimbali kuja pia kuungana na familia ya ndugu yetu Adwakiri Nyaga. Yangu ya kwanza ni kutoa rambirambi zangu za dhati kwako Mama Charity na watoto wako na familia yako yote. Mmepoteza baba, mmempoteza kiongozi wa familia yenu, lakini tunajua hiyo nafasi ambaye ameiacha, na kwa sababu nyinyi ni Wakristo na waamini ya kwamba mwajua ya kwamba pahali ambapo amewacha hiyo shimo, Mwenyezi Mungu ataijaza, atawarehemu na atasimama nanyi, na sisi kama marafiki wake tutasimama nyuma yenu. Urafiki wetu utaendelea kwa sababu pia urafiki wa Karaba ulikuwa ule urafiki wa dhati. Mheshimiwa Karaba hajatumikia taifa hili kama mwanasiasa. Ametumikia nchi hii as a selfless servant of the people. Sio mwanasiasa wa Rajetagaateti. Alikuwa kiongozi. Kutoka aanze akiwa kiongozi wa elimu katika maeneo mbalimbali ya taifa letu la Kenya, he left an indelible mark. Akiwa mjumbe, hakubebwa juu na mambo mingi. He was a practical man who realized that he was there kuhudumia wananchi ambao walimchagua. Akiwa senator, hivyo hivyo. Mimi mwenyewe wakati nilikuwa rais wa Jamhuri hii ya Kenya, one of the strong voices, na ujue wakati hiyo tulianza, ilikuwa mwisho wa mkondo wa my first term, kuhakikisha ya kwamba we have 100% transition from primary to secondary. My brother Karaba was one of the advocates that was constantly pushing that agenda, saying that education is a right for every child in this country until he reaches an age of maturity that he can either proceed to university or be able to stand on his own 2 feet. Lakini mtoto hatakikani kuwa anazunguka huko baada ya form 4, bado ni mtoto na hako kwa shule. I thank you for that, my brother, and I'm glad we managed to achieve what we did. Kwa hivyo tuko hapa kusindikiza rafiki, na tuko hapa kusindikiza kiongozi, na tunaamini ya kwamba vitendo ambavyo unavitenda ukiwa hai, hizo vitendo Mungu anaziona
na tunajua Mungu amemwekea pahali pake pema kwa sababu ya yale ye mwenyewe aliyatenda akiwa duniani hii kuhudumia watoto na wananchi wa Mungu. Kwa hivyo niseme ulale salama ukijua ya kwamba vitendo vyako vitaendelea kuonekana na sifa yako haipotei, sifa yako itaendelea kusikika na utaendelea kuwa somo kwa wale wanasiasa wengine ambao wanang'ang'ania kuwa viongozi, kwa sababu kuna tofauti ya mwanasiasa na kiongozi. Wanasiasa ni wengi, viongozi ni wachache, and I want you to know that difference. Adu akiri nyaga muliaga lege ni dire na maige ni umete na witogeshagi isaweri oka kugira murata uyo hurukite haha uhoro yendi gokaga maundu maingi ngurehetwo ni Karaba ndikwenda kwaria maingi nie toro on ajikarite haha ngwirwo ni nie ndarehe athuri ayothe niona urengo ndiwe kuri oimire ona Karonjo nie ndiramonaga TV-ini kamba-ini na kuria na ari angi ona brother no yakwa wa Munyoro ndireciiragia marahura siasa na gugaga nie ndigukorwo ndiguku na my sister Martha tu ithuĩ no tondu tukiri haha no ni wega andu guthikiriria atongoria guthikiriria ki ti ateti tondu riri ateti na nikio metagwo ateti makoragwo na uki wa rurimi na no ndamwirire no ni horo wanyu gutikire na thina makoragwo na uki wa rurimi ati ona muiretu waku akihinga ndo turaga wigiririe hau ati uyu wetereire akagurwo ni mwana muthomu kana atia ukamuneanira hau ni undu wa ruri neguo utoe wa muneana we akaginyie hau ne muraigua no mutongoria ni mundu umwiraga ma wikwega kana gwikuru Karabari arugamire nani ona agikorwo ruhuho rwa siasa rwaroraga kungi rutongoretio haha ni Arigiji na kuu neguo na matiramenya ni ruhuho uguo Karaba akiuga nie ekurugama imara haria ararugama na kihoto gia neguo na akiuga mwamurega we ndegwika atia ndekumaka tondu ni ekwira andu ake kihoto na kihoto kiu ri nikionekete kana gitionekete nikionekete ateti ri mwihuge mucaria atongoria mucaria andu mekumuhekirira kahora mucaria andu mekumwira ma ona atuika ni maundu maritu tondu gutire njira ingi ya guthondeka bururi. Njira ya guthondeka bururi ni kihoto na ma na andu kunyitanira hamwe. Na nie nejiguira Kabaja wake bisho akiuga ainukire gicaki athikagiriria ground ona nie ndacokire gwitu icaweri na nie no ndirathikiriria ground a ground uria ndiraigua ri marenda andu makorwo me kindu kiriku neguo uhoro wa ukari wa itiri matirenda kuigua marenda atongoria mekunyitanira mamarutire we
mamarutire wira githe tiguo na tondu kirio haha na ni muini ni hete kanitha gitio muno ni ndikwenda kwaria siasa ri no muthe ne nguga kaundu kanini tu bisogu ndamuthaitha na gitio kingi muno tondu inyuĩ nĩ mwacangĩirie kĩbindi kĩnene mũno gĩa gũtwara andũ aitũ njĩra ĩtagĩrĩire nĩguo ndiũĩ nĩ gĩtũmi irĩkũ mwarĩ nacio nĩ cianyu no ndamũhoya tigai gũte kĩrĩndĩ gĩkĩ nĩguo kĩrĩndĩ gĩkĩ rĩ kĩrenda mũmatongorie ngoro na kĩroho ya makinye the kingdom of God through his son Jesus Christ. No maundu ma thĩ ĩno rĩ tigerai atongoria arĩa moĩ maundu ma thĩ ĩno o mũndũ arute wĩra wa mũtigoke gũtũhĩngĩca rĩngĩ ndagũthaitha na gĩtĩo kĩnene mũno mũreke andũ marute wĩra wao kũringana na kĩhoto kĩa mathĩna marĩa menao gũkũ mutikamate rĩngĩ rĩu tondũ niĩ njaragia ngacoka gatinda kiumia kĩgima ngathĩti-inĩ ngĩhũrwo na ngĩrumagwo rĩ na ndirĩ mũteti wakwa wa kũndetera rĩ niĩ nguga andũ a Kĩrĩnyaga mwĩyũmie nĩguo mũnyitane no ũguo ndĩraigua ground mũnyitĩrĩre o hau ndĩraigua niĩ no kũigua ndĩraigua nĩguo niĩ ndiũĩ niĩ ndirĩ na ũteti niĩ gũtirĩ gĩtĩ ndĩracaria o ũrĩa mũgathura rĩ niĩ ngakorwo harĩa Icabeli niĩ no gũtirĩ na thĩna niĩ nĩguo no mwahĩtia nĩ ũhoro wanyu na inyuĩ atongoria ndamũthaitha mũtige gũtuĩka ateti mũtuĩke atongo be leaders. That is what the people of Kenya want. They want leadership. They don't want politics. They don't want insults. They want direction. Yeah? They want direction. They want leadership that will see them through to the other side. Kana iniatea? So, our country needs unity in order for us to have peace, in order for us to have stability, in order for us to have progress. A country needs leaders of integrity, leaders who are principled, who are there to serve their people. Because by serving your people, by extension, you're serving your God. They don't want leaders who serve themselves. Kwa hivyo tuache selfishness kidogo na tujue lengo letu ni kuhudumia wananchi hawa ambao wako mbele yetu na Wakenya mzima. Na mimi nashukuru kwa sababu Kenya hii tuungane. Unajua hivyo ndivyo mimi na Raila tulikuwa tunataka. By the way, ni na Raila tutia na maundu maingi. Our biggest job, what we really desired, was for this country to be united, to be together, to be led by policies and principles, not by tribe, not by ethnic bitterness and hatred, but to be united, because it is that will take out for us the true form of what Kenya means. Na ndipo naona watoto wengi siku hizi eli karere inywe yona ni mwĩyũmĩtie na mũkangathia piu ngathiai musi andu matiete tigotinde ugatithia ina guku thii na guku keshiringi 10 keshiringi 100 lehe kibandi lehe ki wale ishigana igana riu muthenya ucio ri ugwiciria ni ukona muteti ucio oke mucaria atongoria ria idi kumwira mutikarie no mundu agukwira ati lehe gitabulisho kana lehe kandi ya kura ri ucio mwire lehe igana rigana ni nguoya nĩguo no kura nĩ niĩ ngamenya ũrĩa Ngai
Mũndũ ndaraga indo cia bure ciarehwo rĩa-inĩ cianyu. No mũndũ ndakendie kĩ? Githĩ tiguo? Reke nginyĩrie hau ndikwaria makĩria. Ngai aromũrathima andũ a Kĩrĩnyaga. Ngai aroikara na inyuĩ, na no tũrĩũkaga tũgĩceranagĩra maingĩ na maingĩ, na inyuĩ mũkĩhĩtũkĩra na hau mũgĩthiĩ na gĩcuka. Karibu Ishaweri. Asante sana. Kai Jesu